Ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи Knockout TG. Дар навори имрӯза ҷанги чорчанбе ва Эмил Наврӯзов дар Хайп Fighting Championship. Омодагии Нурулло Алиев ба ҷанги дар пешистода. Суханҳои Муин Ғафуров дар бораи UFC баромад карданаш. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайку подписатсия кардана зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. чӣ хеле ки мо шумо медонем, ҷанги чорчанбе ва Эмил Наврӯзов дар Хайп Fighting Championship баргузор шид ва дар ин муҳориба бо қарори яковозаи доварон Эмил Наврӯзов ғалабаро ба даст овард. Давомнокии муҳориба 4 раунда ташкил мекард ва аз раунди якум ҳар дуи ҷанговарон ба мухлисони ММА як муҳорибаи хуби беҳтарин пешкаш карданд. Ба ҳар дуи ҷанговарон барои ҷанги хубу хотирмон пешкаш карданашон миннатдорем. Ҳозир боша суханҳои баъди ҷанга гӯш мекунем. Всем ассаламу алейкум. Я ни в коем случае не хочу там искать отмазки какие-то. Эмиль, он очень хороший боец, очень хороший боксер. Я единственный, за кем я слежу, это за ним давно я слежу. Больше всех я его смотрю, он достоин большего. И он не заслужил. И он не заслужил того, чтобы ему давали только тульских пряников. Это ни в коем случае не реклама, но по сути так есть. Я в первом раунде, не знаю, травмировал палец. Это тоже не отмазка. Но готовился к нему, тоже не готовился. Это тоже не отмазка. Но если надо будет, мы еще встретимся. Я не боксер. Но я в любом случае буду драться с боксером, я знаю, он выполнил мастер спорта, но для меня это еще одна ступенька вверх, так что то, что я проигрывал, это ничего не значит, я не боксер, так что ни разницы нет, я ничего не потерял, но благодарен ему за этот бой. Я Аллах, я Мухаммад, я Али, всем ассаламу алейкум. ҷанговари дигари тоҷик бародармон Нурулло Алиев ки бояд ҷанги хича моҳи апрел дар IMC Fight Night бар зидди Кирилл Крюков баргузор мекард, бинобар аз сабабҳои номаълум муҳориба баргузор нашид. Пас аз муддати хомӯшӣ бародармон Нурулло Алиев дар зали Evolve Gym ба муҳорибаи навбатии худ тайёрӣ дидиста. Марҳамат, хитон тамошо кунед. Муин Тоҷик Ғафуров дар мусоҳиба бо Игор Лазорин дар саҳифаи Instagram Игор Лазорин гуфт ки пас аз 4 муҳорибаи DVC яъне Dana White Contender Series агар дар промоушени беҳтарини ҷаҳони UFC баромад кунад, пас мехоҳад бо Коди Гарбранд ва Пётр Ян дар вазни 61 кг ҷанг кунад. Якум мехоҳам ки қатъи Эмил победа шава UFC контракт шава иншаллоҳ ки якум қатъи Коди Гарбранд чиза барои рубка мекунам рӯи хотир каш қатъи Коди Гарбранд афтарои Пётр Ян. Хотиррасон мекунем ки Муин Ғафуров муҳориба 1-7 сентябри соли ҷорӣ бар зидди Чад Энхелигер дар Dana White Contender Series баргузор мекунад. Ба Муин Ғафуров бурдборӣ ва дар 4 муҳорибаи имтиҳонӣ ғалабаҳои пурсару садора орзумандам. Шумо дар бораи Муин Ғафуров чӣ фикр доред? Оё ӯ метавонад дар яке аз промоушенҳои беҳтарин баромад кунад ё не? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. Дар канал обуна шидану лайк ва зангулачаро шатақати задана фаромӯш накунед, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаштон мекунем. То видеоролики навбатӣ, хайр.